Sanibonani, assalamu alaikum. Cha bafowethu ngithi angicacise nje indaba yaleli khehla leli lendiya engilokhu ngiliveza la ku-account yami. Bafowethu leli khehla leli ngilaze kudala from 1985. Intshebe yakhe ingakabi mhlophe njengoba imhlophe kanje. Unosizo olukhulu esizweni sakithi thina sizwe esimpisholo. U-owner i-bakery lo baba uthatha abantu kithi thina sizwe esimpisholo abafundise ukwenza yonke inhlobo yekhekhe ongayicabanga. Le course le abantu abayiyela esikolweni beyofunda ukwenza amakhekhe, ukubhaka izinkwa, inhlobonhlobo zamakhekhe nani amakhekhe omshado, amakhekhe e-birthday. Lo baba lo ngendlela enesihe ngakhona, amandiya awafani bafowethu, amakhulu awafani. Ungomunye wabantu abanesandla ekubeni ngibe ile njulabuchopho engiyiyo, owangixhasa kakhulu ekuhambeni amazwe amaningi engangiwahambela engicobelela ulwazi. Ungomunye walabo bantu labo abafaka isandla. Akagcinanga-ke lapho, njengoba ngisho ngithi uyasiza kakhulu emphakathini. Nami la engifundisela khona omama laba engibafundisayo, njalo nje mangabe before behamba beye emakhaya kunesinkwa noma amabhansi engibanikeza wona engiwalanda kuye mahhala, akasi-charge bafowethu, usipha mahhala. Kumanje sisemkhankasweni wokuthi labantu laba abafundisayo lapha kwi-baker yakhe ukuthi benze yonke le nhlobo le enginitshela ngayo, uvula amathuba emisebenzi. Ufuna ukuthi njengoba labantu laba sebefundile, njengoba efuna uku-raise lama-funds la afuna ukuwa-raise, njengoba ngisho ngithi u-10 rand, u-20 rand, u-50 rand, lokhu wena ufuna ukukulahlela esivivaneni, angithi ayingene e-accountini kaMbatha. Uma ngabe ufuna ukupha uMbatha personally, uMbatha usebenzisa i-Capitec, okay? Ama-account numbers akhe uthi iMbatha bese uthi Capitec Bank, uthi 135 102 1778, 135 102 1778, i-account number kaMbatha-ke leyo. Uma ufuna ukusebenzisa ifoni, 078 214 3189, 078 214 3189. Uma ufuna ukupha uMbatha personally. Kodwa le eya ku-Bread Trust, lapho lo baba edistributela khona izinkwa, sisiza usiza indawo eziningi lo baba, koma-Orange Farm, koma-Grasmere, bayazi-ke abantu abala iGoli. Koma-Grasmere, lokuzana ko-Texina, ko-Lenasia South, ko-Eldorado Park, Soweto, uyabona nje usiza nje abantu abaningi ngelokuzana ngezinkwa engabashajanga ngisho ne-single cent. Manje inhloso yakhe ukuthi labantu laba abafundisayo lapha kwi-bakery yakhe abavulele awabo ama-bakery, ba-owne awabo ama-bakery. Ufuna ukuthi bakhona ukuzimela nabo bavule amathuba emisebenzi. Manje ufuna ukubathengela imishini le emkhulu namapani, ama-oven la okuyiwo okubhekhwa ngawo, namapani, konke nje lokho okuzodingeka kumuntu odinga ukuthi-ke abe nani ne-bakery. Ingakho-ke bafowethu nodadewethu sizwe simnyama, kucelakala-ke ama-donations. Loko onakho yi-1, 2 rand, 5 rand, loko onakho lahlela nje wena esivivaneni. Irandi lakho uma wehlangene ewu-10 enza u-10 rand, khona umuntu ozolala edlile ozothola isinkwa. Uma ehlangene ama-5 rand wakho aba u-4 enza u-20 rand, khona umuntu ozolala edlile ethola isinkwa. Niyazi bafowethu, uhulumeni wethu akasondli, enalo ilokuzana indlela yokuthi angasondla. Ngakho-ke bafowethu, asiboniseni uhulumeni ukuthi uma ngabe sithi imali yomphakathi isebenza yenza ini. Ngizonilethela mina wonke ama-feedback omsebenzi lo baba lo awenzayo uma ngabe niyawudinga ukuthi-ke nibone ukuthi wenza muphi umsebenzi. Ngiqala nje mina la ngifundisela khona omama la abahambi bengaphethanga isinkwa ukuya elokuzana ukuya emakhaya, ngoba siyazi ukuthi sonke asifani,
singabantu. Khona abantu abaswele ngempela. Mina ngiyakhona ukuthi la elokuzana into zami lezi engizenzayo, umsebenzi wami lo engiwenzayo othe phecelezi, ngikhona ukuthi endlini kulale kudliwe. Kodwa khona ngempela abantu abama-pensioners abalinde kuze kuyophela inyanga ukuthi azakhona uku-affordela abantwana bakhe ukuthenga ilokuzana isinkwa. Sizama ngazo zonke-ke iy'ndlela-ke bafowethu. Bengithi nje angidlulise loko iy'ngane zakwethu ukuthi nje ofuna ukulahlela awulahlile mfowethu. Kuthiwa phosa ngenhla uyovuna ngezansi, yayibona? Injalo-ke, sibusisiwe isandla esiphayo kunesandla esamukelayo. Uxhaso lwenu-ke iy'ngane zokwethu lungasisiza kakhulu ukuthi sikhone ukuthi sivule amathuba emisebenzi, sikhone ukusiza abantu abaningi bakithi besizwe simnyama. Angibonge kakhulu.